parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop pun hau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo kalumpung ilekai football kaba hetam hatany sning kabla panian daga Sengkasi Students Union na sning circle kala nangya cacat hadu mentah kala jam caka quarter final bat mentah kesengi ke khatlai tarik urumpang arjar arpsan kajing lekai quarter final kaba ningkong kala long hapadang ke Bendres FC persya ya ke MLP football team kum kajing burom ba marke liang hasuapan sedang kajing lekai nagaliang ke referee kala penlong daga jing dem khosiu hapadang kemadan bat katba kadang ya kajing lekai kinong pekai ru klan nangwan poi ban saki ya ke kajing lekai haga jing lekai pan kalalong kebai khaj bha baro art ligi kanhoni lekai bat hadu ke kelamit syam ladon ke bayo ban tap call kumta nagaliang jeng referee kala penlong daga jing shoot tiebreaker bat ke Bendres FC kala job persya ya ke MLP football team bat agane keski ya kanam best player la yora na orang lekai ke MLP football team unyo kor kendia kajing lekai jong second quarter final kan beteng biang lasai kesengi ha ke baga Lamare FC kanikun persya ya ke PSA Manipur ha ke porsi beje no paisingi kum kajing MSC mi kinong ilam jong seng KSU bat kum juru ya kinong ilekai hagani kesengi lawan bani sekhilang dau chairman sting town dorbar uba Rocky kela kirang basinong lembat giwe Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai